That's ganz stressful. I'm gonna go my Hello, how are you? Faster. Was bist du vernehmen? Jetzt haben wir langsam da auf, wir sitzen bis jetzt auf jetzt waren es jetzt richtig gut jetzt. How about my guy da raus jetzt? Ich will es begann. Lass mal jetzt gehen, wie man kann sich ausjoggen. Weißt du, ich kann nicht leben, ich bin nicht comfortable mit der Gas. Ich bin nicht comfortable mit der Gas. Ich kann manchmal der rechte Platz, wie ins kennen gehen. Keine geitige Chance, private. Komm mal rüber zu Brooklyn Square. Brooklyn Square, Brooklyn Square, office. Hoopla. Check aan, ik zoek dich die erste Scharuto. Hoopla? Ja. Gerade aan de poort water, maar het 10 euro, 15 minuten. Also ja, ich schicke dir jetzt an der Gänse. Okay, hungrig macht Freund Meier. Gaat er rüberkommen, jetzt gaan we rüber zu Hoopla. Oh, strippen da. Aber rüber gaan vader, maar ik heb gesagt, ik doe trouble. Vader, ik heb toen. Ich habe alles gelassen, so das, ja. Maar aanchecken, vader, ik hem toen. Ik dacht, ik heb zo'n draan, du. Nou, beruhig dich. Du zijn wir, hoopla. Ach, kein Mal nicht du gewesen. Ich wohne nicht im Barpark, ich wohne nicht in City. Let's check it out. Hey, welcome to Hoopla. Hi, welcome to Hoopla. Laat maar zien, check it out. I want to do a trouble. I'm coming with my friend. Can you make that every place that I play my game should win? I'm gonna make sure to be in the right side, make sure I win all the time. Is there such a thing? Yes, alright, yeah. So here's a special card. The right side will always win. Wow, okay. Hij gaat een schaam. Ik ben de gewinner. Hoepla! Arif, mag er ook weer even door afgezien, John. Ik maal de kim prepared in case anything happens good. Oh, no, geef maar aan. Check this out. Wow, this is a plus. Oké, du hast de dan kaartel. Is dat we beide mijn kaarten? Ja, neem die dan kaartel. Ik ga mijn kaartel. Okay. Laat me gaan, laat me doen aan. Ja, Ik kan me doen aan. Laat me staan maar serieus, maar niet staan wie kinderen. Maar echt zijn we kan legit beste spelen. Oké. Maar dan gaat jede regel zijn we door. Ik ga de plaats voor goods, doe essens, doe massies, ik heb alles. Nee, laat ik dat daar. Alright, no problem. Ik ga wat feeling hier gewinnen. Hallo, ik ga op. Dus eigenlijk dat is te gewinnen. Nee, maar ga. Ga met z'n dem dat. Ga met z'n dem wassertank. Ik ga. To the next to the next again. Hallo, bol ben ik even zo goed. Draai. Nou, ga me dekar. Ik ga best niet dekar. Ik ben land. Wie bist du? Dekar, dat valt ik. Komt ze daar door. Komt ze daar schieten. Keep to the goal. Come here, let's go. Get on with the car. Something every car. Kim, maar daar doen wij. Okay. Je mag voor de punch meneer hier. I'm fun. Kom maar weg van door. De rechte zaal. Maar dan gaan we eruit. Nee, alle rechte laten, dit zat het. Ik ga met doen ze de bal gaan. Wat zijn we daar schon gespeeld? Nee. Dat is nee, ik ben eigenlijk gewend recht alle games. Ja? Oké. Wat zie je wel? Wat zie je wel? Zijn we zo? Oké. Hoepla. Oké, hè? Ah, laat
Aber sie spielt, ich gehe auf der Seite, die spielt. Ich weiß nicht, wie das ist. Kim, lass mich gehen essen, lass mich gehen essen. Kim essen. Wow, scheine Platz zu essen, du. Nou, we gaan de rechte zaal. We gaan de rechte zaal? Ja, oké, blijf doen. Aber quick ban als man. In 2 minuten gaat maar aan Jure tussendoor. Dan ben je nog komen shitten waar ik. Oh, dat is lekker wel, dit, Harry. Ja, is dat shit, toch? Harry, hoe zit er in mijn dan, toch? Wo ist das? Komm mal über den halben Platz. Das ist doch ein VR-Room mit Sets. Komm her, lass mal gehen. Je mag het einmal auf Woche. Einmal eine Woche, hè? Einmal auf Woche. Subscription. Oh, wow. Anyway, die last shows this. Het zit zijn nächste Woche, was dit zo doen.